whai foi le pai maurunga o le tātou TV le nei vaenga o le oli le sunga le whaatonu sunga le whengainga ia preta ia mase whaitu whape foi le o whainga lwenga o fore au na lo whape na ngā whainga ia le nei tula le aso ia whawhelo ia tu le lau sunga le insinia ia awale ta penaina o le nei pokalame patalo fatu le nei vaenga le oli lunga o tātou paanga lunga le Facebook live ia whape foi le YouTube channel ia maso se tafa le nei aso mo le nei atunu ia o maua mai nei whasalaunga tātou pokalame lona fast food ma le tolu lea o le mana o le atua o lo tātou whaasoa ia son fuataitas ia awalawa lo tātou le whaamanatu ma le taulongolongo o le finangalo o le atua ina ia maua pealo tātou tatonunga ma whaamaua peo tātou loto o lo ngaluele alofa o le atua o lo ngalue fo elo na mana e whaatau nuu ma whaatino ina tiute ma whaiva fuafuanga ia awalawa ia o le tātou iai i le nei larolangi. Sili lava o le tātou tatonunga i lona mana whaivavenga o lo tātou soifua maola ai, ma tātou maua ai le to manga ma le tele o sasani o ia o lo ia te tala ina whaituto o lo tātou iai i le larolangi le nei ia awalawa le tātou o la whaatuatua. Mea lea, ia o te whailoa iai le tātou maftanga i le nei tūlau le aso tu lima fatalo fatu pa ia maununga so tātou wa tunu i le tapo inga mau na tu asinsina i mau tu malawa ia wa pia foi le au auna le atua o lo lato no manu o lo lato matafa i tausi o wale manuia o tangata o lo usua i ngā luenga tiute mawhaiva o lato te talo ma lo tau tapua inga ia o lo manuia ai ia whiau ma ngā luenga lo whianga iele nei aso ia lea o te whawheloi whatalo whatu i le nei vaenga o le aoli vi ia le li wa toi tai melo to se fue mo so wola wa tatu toi wheloi i le nei avanoa e mo moli ai le loto whaftai i le atua i le nei vaenga o le aoli ma lol fulau, ma lol onsa, ma lol fo i le whatua toa ia vi ia le li atu la tatu wole nei aso tatu pokalame pe una tatu ia i le nei tula la amata se talo lo mato tamai o le langi o le ona le malosi umalawa o le o ia sau nia nei avanoa ua mato to mai ese o mato mafuta ma feilo ai ma mato moni mawina ai le anga le leo la ufio sau nia ma tapena ai le nei aso e fai mfamunianga ai mai se le fi auta moli o le malo mato sau tau ma mato fatino fatau nuina ina ia i ume lovi inga lo mato watua talo faaftai tele lava ia manuia le nei aso i le alofa ma le anga leo lau fio a fea ngaiso mātou atunu ma vai enga vai malolonga le nei vaenga le uli ia iai lo wanga le lei tiute ma whaiva mga luenga lo fea ngai iai whapea nana maua lunga le alofa lau fio e whai wai le nei aso tō mai alau whamonianga lau whaunga e ala ia le whaunga ina le whaitau vai mamori ele wha awa le nei aso ia wale tapo inga maua se mātou atunu manuia lau whainga luenga ale Global Kingdom TV e maise lau ona whaatonu sunga le whengainga ia vi ia lo suafo matu talo lea ma lo lenga ala ia Yesu amene ma amene ole tatou tuswaitau le nei aso le luka no mtapo suma fitu lo no fai poros fru o to suma fitu ole tala foi le na ua toe fisilingia le au falsaio Yesu pe o mai a fele malo po a fe tau nuai o a fe foi tupu ai o lo ile na tala le la tatu tala no ai foi nei aso ai mana ia le fa manatu ai ma se foi e o ngā mo le nei taimi e lava manatu o tatu atunu ina nei e fatu ai ma fai lava fufuanga ai ngalo ia toi ina nei wai le loa se tasi le taimi ma le fina ngalo le tua upo le atunu le tau masina se tasi malo na fina ngalo ai le lei o na tatu wawa ai atiri ma tatu whalongo longo pia ilo na fina ngalo folo ai ana au na lo whapea na lantou wa mori mai le aso ma le aso sa aso mfua tau la si aso mfua o lo whapea na o na moli le fe awa le atua e ala lava le wha manatu lava le nei le walawa i le nei tusi ua fesili ele au wharisau mana tusi upu Yesu o afea ea mana ia le wha manatu le nei aso tātou mata mwhalongongo ai
ia waso na finangalo mo i tātou. Sini mai a te ia le au whaisaio, pe o a whea le malo, po a whea le malo le atua. Wa tali atu ia te ila tau whape atu, e le o mai le malo le atua, ma le eva aia e mata. E le whai ane fo se tangata, whauta o i nei, a wā whauta, ua iai lava i ate o tau le malo le atua. Ua wheta le atu ia i le au so, e o mai lava na po tau te le mana na te le ai i e loa, se aso e tasi o le atali o le tangata, ai le i loa. Ai a whai mai tangata i ate o tau whauta o i nei, pe whapea mai foi whauta o i la, aua tau te o i ai, pe muli atu i ai, a wai pei ona emo o le mai o le wila mai le tasi tu le langi, malama atu ai i le tasi tu le langi, whapea fo i le atali o tangata ilo na aso. Ai, te tau ona mua i ti ngā o ia i mea e tele, malafua ina i le netu pulanga pe ona whaia foi i ona aso noa, whapea lava ona whai i ona aso le o le atali o tangata. Nā ai la tau mainu, la tau whaia wā foi, ma la tau whaavanga. O lava i le aso, na ulu ai noa i le waa, o na o mai ai lea o le lolo, ua whānoa i la tau uma. Pe ona whaia foi i ona aso lota, ua la tau ai, ua la tau ai mainu, ua whaatau, ua avane e whaatau, ua tato mea mawhai fale, a o lea lava aso, na alu e se ai lota i so koma, ua tō whaua mai le afi, ma le te iou mai le langi, whano ai la tau uma, ua whaapea lava i le aso e whaalia mai ai, le atali o le tangata, o le ua ai i lungo fale i le aso, maana mea i le fale, awa le aluifo, i ave e whaapea fo i le ua i le vau, awa le toe fo i mai o ia o tau mana tua le awa lota, o se sa ili, ia saunga le mulona ola, e mau ia te a o se wha mau ai, e wha sauina e ia, o te whai atu ia te o tau, o lea lava po, e le i le moenga, e tasi tangata te olua, ave le tasi ai tu ua le tasi, e olo wha tasi whawhina te olua, ave le tasi tu ua le tasi, e le vau tangata e tōtele, e ave le tasi ai tu ua le tasi, ua la tau whai mai a te ia, ua whaapea mai leli e, po o whea e whai ai, ua whea tala i atu e a te ila tau, o le mea o iai, le tino o e o whanga e foi a eto. O le tau mo le whina ngalonga o le atua le neitai au, o la na upu e pe na whamanuia mai le atua e ana fionga o tātou whai tau ma whaalongolongo ai, tau ina e tu mawatu i a te ialona vi inga, e ala i ana fionga o tātou whaalongolongo ai. O le fesili, o le tangata fia i loa se mea ai le taritonu. O le fesili, na ia fesili e pei fōlinga o se fesili tofu ai le se fesili fia i loa tili le malama. O le mea moni. Sa ai le au falesaio e mantua fo i le au fai lotu. Le au falesaio la tau ai na pito sili o na te ena le tala le lei. Ma la tau le taritonu ina le fio mai o le alii. Ma la tau whaapena na tamu whai e kuiri saisi le o onga. O lo whaapena o na whaamanatu wai e Yesu le vaenga taua. A whamera ni mutau pule, whamera ua fesili mai. Ua fesili mai le au so po a fea e malo. O le tali la lea na mana ia tele. Me mua le tala lea. O lo tatou tilo e me mua. Whaamanatu e Yesu. O leo i te tonu ia te oele malo, o leo i whenga ia, o lo tala noa, o lewa iai, i le lanolangi, i le nā taimi le awa onga atu i Yesu ana i le au whale sayoma i utaia mai sara elu e tusa ma le lātou tilo, ma le lātou sua lea, ma le lātou mai tau atu le mtau tia o le mana lenga lue hele tangata lea, i le whaatutu o tangata woti, i le maloloina o tangata mamai popula tau aso, whaapenana sa wawali pipiri, o le tele o tangata na maloloina, o le tele o ia whailonga, na whaapena o na
tele le fete na inga i tangata ona o lo lātou le tautonunga. O le aisa lātou tautonunga, le aisa whaatua tuanga, le aia mase o lātou lango mai ma lātou i o ina e moni le misiona o ia lātou whaamaunia. O le fio mai o Yesu na awina me tama, le aisa me tasi whapena. Ai o mano i mata upule sufitu, o lo whapena ona whaamanatu mai a Yesu meia. Whapena na tau whaatala Yesu. O le me mua la, wha mai le whaamatalanga, na vasile lau whaisai o pea o a whea e o mai e le malo le atua, ai le iloa ua uma o nao o mai, o le malo le atua e le pei o se malo o le lalolangi, mani tua oi whaafanua, ai a mata i le ngā le nganga o le atua i o langa o tangata ma le mafutanga i aso whaiso. O le whasili la wali e pena whai atu. O le tele o taimi e whapena o na iailo lātou le tautonunga, le aiso lātou tautonunga, e le aiso lātou whaatutuanga, e o e lātou mewhai, o lātou whesili, o lātou winga o mewhai, e whaatino, e ata ngia mai ai, le whesili ngia pea o le mālo le atua, au ila na whaamanatu Yesu, o lewa lewa ngai ati o tau le mālo, lewa iai le tangata, o le mele te tau una whai, te tau una talia, o lona whaala vele pena whai atu. Tanu mai le aso na whanau mai ai, na amata mai nana tau pule ari whasi o tinga le pepe o mai atemi ne whanau mai ai. Le o lava i na matua ma whaatau nuu le misiona na fio mai ai, le lava e tau pule le whasi o tinga. A o lona whaala vele e nau le tunga ai lātou te matua pongsa a to le whaalinga o le ola lea, le o le malo o lo lātou whasiringia, ala wa leva. Whai mai a ia, whaanonga le tala, na talia Yesu i le mele whai mai. Ina ua whamanatu Yesu, e le whaiani, mai ua whasiri mai a te ia le au, wharisaio, pe o mai a whea, le malo le atua, ua tali atu ia te ilatou, ua whape atu, e le o mai le malo le atua, ma le eva aia e mata. E le whaiane fo se tangata whaauta o inei, awa voi whaauta ua iai lava i ate o tau le malo le atua, ua whetala i atu ia i le au soo, e o mai o na po, la tau te tu whasili e fo i le melea, a le wat sau noi asu, e ala i lona iai, ma lona tūlanga, ua whaatūlanga e ia, i le lalolangi le nei, i le awhia mai, e ala le misiona whaola, ina ia fola le tala le leo le malo, o i lato umaitalia ma whaatuatua, i lona mana, ma lona whaivavenga, ma lona alofa, ma lona angalelei. O le tangata manuia le na, le whaina whailoa e Yesu i le auso, i le au wharisau, ko ke whesili le mena, alna ua lewa na ia te o tau, a o lona whaalawilawi, tala tusi pa ia, le lua kolonito mta poe wha, ua whaaponi sa inga manatu o le tangata o le lalangine, e le atua o le lalangi, longa whaalawilawi, fia malamlama ai le loa ese, le ese tautonunga, langa le whaaponi sa ki a polo lato manatu. Lalfonanga, lenga, wha manatu e Yesu le, ma awao, ma whape nana tala noa, ma wha iloa i le li, ma ia ta tala le li le avanoa, ma ia mo moli atu ia te ia, ina ia iloa e tangata, e le o se mea, e le o se malo pe o malo laulangi, e le o se malo whape nana, whenumia i ana pūlenga, e le o se malo whape na o na whesu ia i nia nga whainga tofi, e le o se malo whape na o na whesu ia i ana puleanga, o le malo le atua e tasi pa whapena o na mausalipe o le lātou whai o le tama o le alo o le anganga ia e tasi i lātou o lo ngā lulue i le malo o lo whapena na whaatino ina le wa tātou e mara persona mumuri o le anganga o le ali o lana ngā luenga le nā o whaia o le ia te tātou le avanoa o le malo ina ua e talia Yesu e whai marima whaola i lona mana whaola, i lona mana toi tū, wha maa ngalo o tātou wangasala, tātou talia hai o ia whai marima whaola i o tātou wōlanga, ina ia tātou iai le malo le, wa ole awala le malo, alu talo le ilo mātou tama le langi, i o mai lo malo, ia whai alo whina ngalo i le langi pio na whai le langi, i o mai lo malo, o le tau te talo, o ai le malo, le wa ia tātou le malo,
i lau whaatuatuanga, i lau taritonunga, i lau wa ai, i lo tātou tala noa ma le tātou ngāru lua i te tonu, o le malo o le atua, e ale lo tātou ngāru lua ina ua tatala i Yesu le avanoa. Ne whalang tala noa whimai. Ai, a mata le ngā luenga le nganga, o le atua i o langa o tangata, ma le mafutanga i aso whaiso. I le vai taimi le nei, e te tau ona tātou te ena te e atu whaapitonga, ma poka lame o lo la tau whaaliliu e sea, ina le whina ngalo le atua e winga, i le malo. Mea ngā leina tali ma whaamanatu Yesu, e o leo so o le la tu te no nofo ma mafuta whasas, na tau ma whai ale ali e sei, whaamanatu ai e la tau, ina ia la tau loa, o lewa ia te i la tau le malo. O le ngā luenga o le malo, le ua wala awai, so se tangata ngā lue i le malo, e ngā lue le ngā luenga, e whape nā ona whaia pe ona waina mai tātou, i le neiwai tau, o le tele la o taimi, o lo whape nā na whamanatu Yesu, peila o le mele na whaia le au, whalisaio. Tama whaia twist le whina ngalo le atua i lo lātou tatonunga, i lo lātou wa o onga, i o lātou manatu lai ai, lea na tau mawhai, a o lona whalawilawe. E le is mawhai o na lātou whaati noa, le nawa aenga sa lātou tau mawhai, lea nga o le o lo o iai, le ato atoa o le atua i lo langi, o lona mana fo i o lo ngā lue, o lona matau tia fo i o lo whapena na wheliwa ina i loto tangata, e ala le ngā luenga wha misionario e lona alo, o Yesu ke wiso i le laurangi, lea na so tai, o lea tala noa, e wha amala mara o le wha amana mangala, ma le wha iloina, ma le talo Yesu, ma toi wha amanatu wale, tasi lea tala lo wha iloai, o lo o toi whaata Yesu le winga lo na toi a fia mai. I le lalolangi, lo na sau whaalua lea. A o lo na iai momoa, o lea tala noa. I le tūlanga o le te ena, ma le ola ina tangata i lo lātou lava, ma ta whai o yaso whaiso. E whai ale me lo tau iari tangata la tau ia. Fatu ala ngona le atua pe atutupu whaalawlawe. Fatu ala ngona le atua pe a whai e o ni whaafitauri. Fatu a o mai ale atua ilo ngā tutonu ngole mo o lo lota pe a whetai a ita tau mani a whao leo langa le nei. Pa wana re kaimi e whapenga o ngā tutonu ia le atua i o tātou manatu. So longa le nei mea uma. E le ai ase mea mawhai ona tātou. E tātou te re tau mo mia fua. E tātou te re mo mia isea. Le winga ngā tangata wa ngalo ai le atua. Wangalo le mana, wangalo le alofa, wangalo le ngai oinga mana o lo tātou wali o lo ngā lue mai. E whaape nana whaasaunga le muina i tātou. O mai loa la whangita. O na whato a whesilingi alo inga. Whato a wala aulo inga. Ma whaape atu le atu wai. Alofa mai. Le atu wai sosoni mai. A whesa iai. A whele mea nei. Lele tau whai atu. Ma whaamanatu e Yesu. A lesi le whamanatu tele a le linga whai, le ngata o le au so. Whai mai, e to tele a le, o lesi le me manei na whamanatu mele, o le tātou le ngā luenga, whai whaatasi, o lo tātou, ai ki kilo lunga le, ya social media, ai ko kilo nge fo i lunga le Facebook ma, le ai se me tasi fe toso inga uma, wha alonga ku i, toso atu au mai, wala e lo kongo le tangata po ai kongo whanongo ai i le whetosua ingo manatu. Ai sea, whaali le filosofia o le tangata. Ai tuu le whina ngalo le atua ngau mai e whai. O i ngā le peise ai le tala noa, ma le toi whawhangu, ma le toi whamanatu o le whiau o le asole nei. I lona mana ngā lei, o lona mana whai wawenga, a o lona mana o lo ngā lue tu whaatasi ai. Loto, ma nganga, ma o tātou whina ngalo i atasi, i tātou i lumo le atu ma tātou ngā lulue e whaatino le whiau i o tau atu e whainu umalava maso. E le tupu le mena langa le whaloa e whetoso hai. Tau tangata i malana mata upu, sau tangata i malana filosofia, sau tangata i malona i loa. Ia la e umei lau wharisai o molo lātou malama angala iei.
I lātou te iloa mea uma, ai ngalo ia lātou, o lātou sanga i mara tangata nā fua ina le laulangi ai le whana nau mai lātou. O le ngalo ia lātou, o le e tala noa le tangata na iai le whaavai ina o le laulangi, o lona mana tele na whenga o iai ai. La ngalo ia lātou, whesili ia lātou, awa ngalo, lātou tele loa, o le tangata tonu wale na whaia apir amu. O le tangata tonu wale na whaia na iai le amatanga, ai le whana na umai lātou, a leo whesili. La nga rai wha manatu, tātou te ngā rue whatasi, tamu whaia te ena le awa onga, o lo au mai e suia ai, lo tātou tari tonunga le iai, ma lo tātou whaatua tuanga le alalanga lenga, na tala no ma losi ele i e se tau fai e mala malama le oso ma tangata i utai ala wala tu tantonuina le fe au le faolo tanga ona o le ngalu wenga le au farisai o male au tusi upu tau fa se tele o lato wa onga ma lato manatu o lato winga tamu fai e fa penana na ta ofi lalo le moni ma le fa maoni o le fe au le tala le lei luka fa au no fai pasuma valu fa tau nu wale perfitanga ina Isaia unutas ina wasau Yesu wa urunga le nganga fa uina fa penana fola tala lei tu sa loto e mamai fa pena ona mai le sa utonga te fola le aso ma le aso e tali le lei mai le fa alinga nga na ta tala e na le tu sa luka to e fa manato Yesu le winga le fa alinga lo tala no ai ia le perfitanga Isaia e fa manatu ai le winga o le ngā luenga whaola i le mana tele o le atua na awina mailo na tali pele toitas ina ia le whanoa, ina ia le oti le ala au, ina ia e le oti, ina ia e le whano, a ia tātou maua le manuia e whawa, o le tātou ngā luenga lali, e awa ana tātou ngā lu whatas, tamu whaia e tā ofi a onga se, ma lātou manatu se, ma lātou winga se, ma mea tau wha se le sau. To te ena ia le fina ngalo le atua e tele na wa tele ma tele de wa saulunga ai o le toi fa manatu ngale ne oli e ao na tatou titilo vai ngalo na lua fe mai le kama tena nga to tele a o le afa pe mai o le mesia ma le to tele o le afa pe mai ua toi fo i mai Yesu mai tali ton tanganta ia lantou ua lapatai ma aoina i tātou le upo le atua, awa ne i o tātou whaalongo ma ave i ailo tātou taritonunga. Awa pe atoia fio mai Yesu o le ai loa e tangata ma le mana ma lona whaatasi mai. Pea nau whai atu le melenga le ngata tom whai Yesu e toi tala le tekse o tusi ngei o le tala no Yesu e whaamalamlama le au wharisaio. Whaatasi e ma le au so, whaatasi e ma tangata ia. Matangata i utaia ia le ua malama i le a onga. O le ua tau mawhai Yesu e tatala le mata upu lea. Ia ave lava le talitonunga langa leo mai le au fariseo ma le manatu whaalotu tasa wilite. Lai tau mawhai e whaasi se ai loto la nganga matangata uma. Ia awane i talitonu wina le a onga lea. Awane i talitonu wina. A le ua wha manatu. O le whamanatu lona lua le no tātou mta upule nei auri. O lo wha pēna na toi au maia ina. O le ngā luenga whau whaatas. O lo toi whamanatu whamai o to o tele. O le pata ia. O lo wha pēna na wha pēna mai o le mesia. Mai to o tele o le a wha pēna mai ua toi fo i mai Yesu. O le ua putikte te no tangata. O le mai aso ea nea tēnei. Na wai atu e lunga de Facebook o tala noa mai stasi o auna whai mai o le whai unga na masina nei ngai mai lunga si tasi o auna le whaalinga lesi au lesi tangata lotu lesi tangata ke sena whamai o le whai unga na masina ngai pia uma le malulo e sau wai ke riso e toi fo i mai eile e Yesu le tatu te tali ai mana tua sa moa i le auli le nei e tasi ala lo fa pena na fola ele atua fa mai a Yesu ele loa se tas le aso o lava i tangata uma lava na o le atua ai fa mai le tala Yesu o le aso ele manatu ele tangata e fio mai ele tali o tangata
lana whaamanatu na, o le tala no manino le whionga le atua, o loo tala no whailo e le whi au maripokalame le atua, e o la vai au na, tangata whaongaina le whailoa i le atua le taimi e whio mailo na alo, o loo ia te ia le asu, mala na pule au awe, o loo ia te ia fo le taimi ma le aso. Iwe, e le mawhaina whailoaina mai a tātou, wale mea ngā awha, pēa pēa o le tala tuspa ia wha atusai o le tangata na malanga, whai e le tala wha atusa ngai ngā mata pasumalono, o le tusi ngā, o le tangata malanga walu, sfurfa ma mata pasuma lima, o le tusi aluka, o lo whai e le tala wha whata otona, wha manatu, o le matai wa tuu ai alu ngalu, ai tuu i au na ngā lue ina, e ngā lue whai ngā lue, ngai le ta ua le taime toi fo i mai ai. Au o te i le toi fo i mai, mea ngā hele le upunga e mai, amu ia le au na tauna matai o lo wha pena whai. Walanga le ta ua, lenga te tau ona tātou tā pena pena. O le tā pena ina o le wha atali o le fio mai le ri, e le pei o tā penanga o tātou malo masani, e ta pena nei a uma ia, toi fo i ale me tuai. Le ai o le tape nango tātou le whaatali atu le fio mai o le whaola o le mesia si itiana o le aso uma. O aso uma te soifuma e ola te ala i fuai o lai mo le ola. E whaapena o na iai lau tape nanga. Tapena ila, tapena lau tangata ela na upu o lau taimi o lau tangata ia whaamamaina, ia whaamaulalo, ia ola ina, ola mama, ola ile ami o tonu o le ali. O lea le wha manatu e le whionga le atua. E awa o na tātou matala. E au foi o na tātou tūma losi e te elemena. O lo tamu whai e wha li liusi se ina tangata. Lala fo langa inga le ngā tia. O le pokala me le atua whemai. E mata uma le larolangi e wa ai atu le taimi e whio mai. E lenga ngā anga le mea na. E lenga ngā ana o lona pule au au. O lona mana matautia. O lona sisi ese. Whai mai a whio mai. E va ai e mata uma leala kala ngore venga no ngalua. Mai ole ai loa e tangata uma lona mana malona faatasi mai. Ele tau fa. Ele tau fa penana fa manatu mai olela alatu olela afia mai. Ele ai. Lala ngai alenga ta ua ya tātou le tā pena o tātou tangata ia so uma. Ina ia mawhai o na tātou whaatali, awane o tātou whaatali pe o whaatali a isi, tāu pou e to asfuru, 5 na malolosi, 5 na ato atoa, 5 na lātou sauni, lesi 5. Tenga tā pena whare ia tauange ai, tātou whai ia a maua le lei a le ai ia paudava. O isi le mea piko sili un tātou whaanongolongo ai, au se meo whai mai le ali, e whai ei le mea le ai. O le tātou tātou nunga le ai, a fai lala folenga fa malo si tele ya Yesu le au so fe mai o to finau nda po fitu mai o to finau to te ulu fale atu ile fa to ava piapi e ala nga tala no fa pe tato tilo yai o lau tape nanga mala usanu ninga ele o se me fai sa stasi ele o se masina le stautanga o aso uma o e te lo ai le alofa tu no le tu aso uma te ala mai ai e wha pena na ta pena pea lo tangata, ta pena e tali atu lo na alofa, ta pena e tali atu ile anga le lei o lo tātou atua, ta pena e tali atu lo na toe fio mai. Awana pena wha atu, ole anga, ole manai o ta penanga le atua, lona fina ngalo whaito o tas, ele o se mea e wha pena o na iloa tangata uma o la ale taimi. Le ai. Fai mai aia e lei loa e se tangata. E le vave le fatuai mai a e fio mai lava ila na ia taimi. Longo winga, e aoa i tātou ona tātou toi tepa ma tau lai le tātou vai, ma tātou toi tiro totoa, ma tātou toi ngā ioia i te tonu i, e aoa ona ave le tātou whaalongo, e tau ona ave le tātou whaatuatuanga, e aoa ona tātou tā pena, e aoa ona tātou wha a lawina le nganga le li o tātou taimi, e saunia i tātou ilona mana, ma whai ona wheliwa ina, e aoa ona whaamamaina o tātou tangata i le aso ma le aso. Tā pena le tangata, he mai la ia. E le aise e tasi e mana o mia le whaasalawina o le wheau.
e le tau whaasala la wina lana fio mai, pea o le aso e fio mai ai. E le tau ta ua mai whapeo kai au sa wai a o nge whaasala lau le ai. Whai mai e mano a ngelo e rātou te ili ina pū, ma whapea nana whaalau iloa, le ua fio mai le tupu ma le ali o le lo le tātou mo iai, o lo whapea nana me melo i ele o wha tua mana ke wisiano lona taimi marona aso. Ai le tau whaape nana ta pena ina se kalesia la whai ni whaatali inga mara tau whaape nana fola i tonga pe ta pena i se ta penanga teu me uma le ai. Paua le mele whe mei le tara tuspa ia teu tātou wanganga ia manuia. Ia mamau tātou loto ia le me uma i tātou tangata. Paua le whaatalinga le mai tātou te whaatalitali ai. Amu ia leo mai le aso lo whaape na whai. Lala mele whai. O le tala no le whionga le atua, e ao o na tātou saununu. O le whamanatu la, i le vaangangalo na lualo o mai. O lo whapenana o mai, o lo taita inai, o le taitonunga, a wape ato e whio mai esu, o le a iloa e tangata umalava. Longo winga, e le se mea e whapenana ngā tia e le atua le nā whaamoe moe wa saunia. E le a mai whaanganga ina le whio mai o le li. Wa umana predict, wa umana fola o le atu tupu wai mea ia. E tele mea lo tupu. Awa te atu whaitio, wa tele mea tupu. Ku lava le atua. I lana pule anga malona fina ngalo. E wha wau mai alona mana. O le alava le mea ngai oi mai. O le pau mea le tātou o le tāpena. Nana whana ngalenga matua ai. Kui piu pena tala no Yesu i lona. I le pule lo i ata ia wha malama ai le au whalisaio. O wa la tau tasi e tangata. Na solo musa le te eno le malo, ma la tau le talia ina, i e la tau wa o onga se se le fai. Na wha malo se e aia su tala noa nei lau so, tala noa i tangata i te wa la tau tonu whatua tua i le tala lei, ina i ai loa e tangata uma. De mana whaola le atua, na te whaape nana lavea ina i tatou i le aso munmuri, e ala le fio mai, a o le tangata ia, o le male ia whe mai ua umana a tofa. Whe mele ka kowola le mea na whape nana wha manatu. Lera whainga ngalenga koe wha manatu mai e le mataupu ia. Ia mea na tutupu le whenga tuai. E toi wha manatu ia tātou lo i teiminei mua. Me ole a whau au pea le o langa ma mea whai i le aso. E toi a whio mai eke wiso e le ai ni lapta inga. O le a whaia, o le tele o tangata, o le a whaia lawa la tau ngā luenga i aso uma. E le manatu ma mawha i le alofa o le atua i aso uma. E ia masesi, le ia mase manatu natu i le anga le lei o le atua. Pēn o whai atu, o le tala tuspa i whamei, o le aso te le manatu natu ai, o le aso le fio mai leli. O punga i asu na toi wha manatu langa la unga, i nai lau so ma toi whai loi ai, le tā ua ma le loa ma le ano ma le wha moe tonu lawan menei, e ao lava o na whaatau nuina. E ao na whaatau nuina. A lea wa toi wha manatu a Yesu mai. E ngā telea o le a wha wau pēr la tau tiu te masani. Pe ia le me masani whalele leo i aise la tau taitanu kuinga. Kei mingai a. Tu sa o le tele o tangata pe o le iwa supasene o ananga mea. E avela na wha momo i ana ia fuafuanga. Pe na le pasene le mele ave i le atua e lona taimi. Pe a mapu atu le fale. Ia pe a o le taimi le lotu le sa. A umalolotu le sa. Son fua kau le stona i o wha pe na le aia. Se taimi tele te mafuta ai. Se i vanga nā le tangata o lana commitment ma langa tau tinonga o lona o loto atoa. O le taimi na iti tiloi, lea ua pisi whaasolo atoa tangata aisea. Ua pisi, mea lalang whamai tala tuspa ia ile, momole ane mta upo lufa poe lima, le tala noa whamai. A wane o tau mana na o mea o le lalolangi. A wafone o tau naua o mea ia lalolangi saulo malalisi na. Ona o le tele o le pisi, ona o le tele o whape nana mana o atu tele o mea mana o. A e whaiti aile la ngona, malau talitonunga, malau whaatuatuanga, o Yesu ke wiso, o ia o le alii na te whaamanuia ina o tātu tangata. O loo ia te ia le malosianga, o lona mana, o lona malosianga e mawhai ai. E le usala te aluama o walua, e whai meka ke loko maloka manatu.
o le ola le ke ola ima o ola, le je soifua ma o ola, o le ola ima whaiana o whaia. Whaia e lava, whaia e lava. E le ai ase manatu se i whaftai atu ia te ia e tusa, ma le nei aso. A o ana oso, whapena o na whaia, pe ana o whai atu. E re mawai vule lava i aso, tero whana lava tutupu. Whapena fwoi na whaftai asi au auna na whanonga tuina ia to e mai le mena, na ia to e whamanatu mai. Ni awa onga mani poka lamea nisi o kare si o whai mai e umarole tau marulu. Sa auni le whaatali le fia mai asu. A leo waka ko whanonga longo ai. E tusa marifi awa le nei awuli. E toi whaamanatu ai. Le alofa le atua malona mana le. Whapena o na whaatau nui nai. Whaamautui nai. Le alofa tu noa lantua. E le ai ase tas. E mana o mia. Le na. E le tātou te le mana o mia. Le taimi na e o e whaasala laule. Le la asau tai au. E pau le mea le mo mia. E tātou te whaasala lauina le tala le lei. Ia sauni uni. Ia tā pena pena. Ia sauni uni. Ia tā pena pena. E ai wale nāma na inga le tele lo whalongo whapeo kupu so o lea. Whalongo so o na. Aua ke whiu lau whalongo. Lea ngai le pelo le atua ia na forforanga leo se atali o le tangata. Ile lua pe tenu ta po torfe po iwa ngai fa ile na ia mai ngai pe tenu fa mtalanga fa mai ele fatua mai le atua ia na forforanga. Au fatua te isi me se ia o malava tangata de salamo. Ina ia salamo tangata. Waenga nunga tolu la nga le tau te tala noa le urufe mai. O le afa wau pea le o langa la nga i tangata ia so uma fai pisinisi aluaka ka ia anang pisinisi. E o ala sa anang pisinisi ia le isi taimi. Fukua mapua la lo ina umo la fai tau tupe malolo. Pa wala le taimi mafofa wai. Iwa se fulpasenge le taimi o lo fa pena nga lua nga ia alu ne me alu leme. Ai titi le tapenanga fai malo matala tus pa ia. Memo mo le fa manatu o le fe au le aso lene. Memo mo fai mai. Wala tau ofo ile toia fio mai o ke wiso. E pei o tangata ia so noa. Kaimi o le lolo. Fala au, fai. Fa pena na fau le va ala lava. La lava fai. Le o langa la tauia. Le lava fai a le loto tangata la tauia. Le lava fai a le me mana o el tangata lo na iwa sfupasene le mana e fa pena ona fa malia uma le iwa sfupasene le. Ai titi se taimi fa malia ele pasene le wana o si taimi titi mo lo tato watua. A le wato a mai le fa manatu le vanga longa tolu. O le fa manatu mo mua le a mai ele tala ya noa. La na tau man woa no ma fa atino. O le vaaya tangata le anga le uru al toina. O le mafau fo i le mele fai ei. E fa fea o na tupu lungo o fa fea se va fa pena o na fai lungo tu ha maunga, lungo maunga. Ai le ma natu o le upo just paia o le aso e le ma natu lako ke le imanga ngaku le mela. Na yeilo la tau manatu i le nata i le anga le mafau fau al toina. E le ima natu le wingo le mele fai. Wa ngalo e la tau, wa tauni le tatala le mana matau tia o le atua, e wha umati ai, o lea taimi le, o ta pena le va. E le whenga tai le atua na tango tatala le vai le taimi na, o lona lofa na wha pare, whau le va ni na yaso e toi increase, toi wha atele toi na yaso, se i tu pele wa nope ia yasi se salamo, umai fua, e le aia se si na o noa malona au ainga. Wa vai le te leo le taimi, na fola me noa ma fa pena na faule va se to tu wala va no pe lo tangata pe lo e sisi pe la to talia le mele o fa pena langa o le lato ma na tu langa ngai ai ma fuai ona la to le lo le ta ua ma le fe aule le o ngoti ai le fe metala tu spaye o afa mai o tangata e aso ina ua lato lo ina ua o ulu fale ano ele va wa uma le ngaluenga e fua yai afa pese laulo furu tau sanga tau manuo ai na fa wele va ama tau manuo pe ale to ina matangata e o mai ai le ai ma se tasi vai le lofa pena o fa atu ele fenga ta ile atua ka ngor ke minga ka kala le punga vai ma fa tafe mai lo na taimi a sa ungia se mesa e la vea ai no ai na faule va
e toi whaapopo inisi aso, e whaapena ana tu o se avanoa se ia sala mo, pea le tala tu se petelu, ili matau po lofe petolu, lope te matau petolu, e le fatuai mai le atua ilana pokalame, se ia o umatangata le sala mo. E o mea le taimi le nei. Mea nga manatu Yesu ilana toi va aia ma tiro. Mai maupe ngai loa tangata nei lo na mana whaola la ngai ai. Wa lava matatoilo na maliwe whaapena na whaola ina ai. Ma ngalo ai tangata. Walo nga whaala ele ai ama se mea. Ele ai fo se tasi. E tawana e tangata no nga luanga whaamanatuna. E pe ole aso tangata mo o noa ilo lolo tangata longo lua o tala noa ya loka lota ile taimi o whaapea na ona ia so koma mako molo fe mele tala tuspa ia o ka se tele mena tu ua ele vanoa inga wa fai lava se ia o lava wa whaatau atu whaatau mai fai leanga sala ma tupu pea o lātou taimi pena o whaatu iwa se furu ato lo lātou taimi nisi tangata wa se lau pasene lo lātou taimi whawaile larolangi whawe mea non te ei ai ngalo le taimi a le atua wa ngalo ia lātou le atua ma tautia na whaia mea uma i lona mana wa ngalo ia lātou le atua e whaafetai ma whaamaua lalo ma whaatu osi mea wa lātou se le anga le kaimi anga ese mai ngoa ia lota o le kaimi anga ese mai lota mai tonu o le ai taimi anga wha mai tara tuspa ia to tō whaua mai ei o le upure tono tuspa ia o le afi mare te i pale ai se me tas le atare a mai ei o lo te whaamanatu ia te oe sa mua maa u le tala noa le pole tae le whiwhine. O lona mana matautia le nei e le mawhai e seisi. O na li liwina sana mata upu. E le mawhai se tangata. O na suwia sanga filosofia. E le mawhai e seisi. O na whape na o na fe. Toi ave ese le folafolanga. Moni o i te tonu ana fionga. Ai whaatau nua i sana ia pokalame. E le mawhai. O le upu ua feta la iai, o lona fai unga foi wa umana fola, e whaatau nui e lona mana lea. E le ase se tau suia, e le ai ase se pauale le aso le tau mai ai, e le iloa se tangata, na o uia na te sila, e o le atali na te leilo. O le ale ta ua le mai, o le umi o le ta ola ili nei taimi, o le o tu umai le avanua ta pena ai, to e whaamanatu mai ai, e ao ona e tilo le matautia. O lona mana lea tātou tisanoi, e le sao mai sisi. O le nofuanga fo i le fuafua e o iai, le tangata manuia ma le tangata o le malaya. O le tangata le manuia le toi fo i mai tua tonu na. Fimena nofuanga i le toi la ngona ise ngona tia ma se whaanoa noa. A le nofuanga fo i lea, e toi whaamanatu o le mea sa i le mauoa. E le ea se se mawhainga sao mai ei. E le mawhai na alu se si te tonu se ori wa ku vai kongo se ori. Ua nofo te tonu se ori o fisanga ima se ori. E le mawhai na e toi sola mai fafo. Eisa, mai maupeanga se pokalame se tangata po se whainga malo. Langa le pokalame le atua. Tu ua te tonu na ale i ungo le tangata whanong ta. A le ata tu tala no ei. Le toi whaamanatu le neo ori. O le tangata lo na tolu o lo whapenane whaamanatu. Te roi taimi e fia mai o lo whaamanatu. O lo whaamanatu mai e nā. Le tā ua tele, le ngata o le afio mai. O le afio mai le tangata long tolu, o le vaenga long tolu le, o lo le tātou te iai, le i whaatau nuina o Yesu ke wiso. O le aso e afio mai ai, whai mailo matale tuspa iai, feo lolo e sao koma makomolo, i le aso le atua. Tātou te le iloa, le taimi afio mai i le li peta. Wa tātou iloa ma mautino, e toi afio mai o ia. Po le alava le taimi. O le meta wana na. Lia tātou mautino. Ma wha mautino e tātou loto. E toi a fio mai le ri. A o le taimi ma le aso. A wana i e pokalame ina. O lo i le atuala na pokalame. Pule lava ia.
a o le pau le mea le a mai a ta ua, o lo le wha manatu na, mai po le alawa le taimi, pe uma le tausanga, po le la tausanga, pe alu lava, ai pule a le taimi, a o ia e mauti noa, e o mai lava, le taimi lea, mo i tātou, whaatau nu wailo na whina ngalo, ina ia whaia, le whinga ngalo lea tua mo i tātou, ina ia whaatau nu ina mo i tātou le mea lea, o le taimi lea tua ele mawhai se sina suia, le ala whainga lenga, toi la ufa mtalanga, anga se pokalame se tangata, po se taitai se loto, po se malo, o te loe mawale avanoa wa mwhaianga whai awala tua. A o le pokalame lea tua, lea sesi. E o ala langa lenga na tamu whai asu e toi wha manatu i tangata, e o na so, o na tangata, e o ia tātou le taimi nei, o le wha manatu tele na. Mai te tauna i loa le taimi, ia fia mai le ripeta, ua tātou i loa, ma mautino e toi a fia mai lava o ia i le fina ngalo tupito le atua. A o le taimi ma le aso, ma le tu aso, le meanga i le loa, e le se mela ngata ua kako ke o sa ili po le ale kaimi. E pau le mele a mai, o le tā pena ina o le tangata. O le tā pena ina o le tangata. So is taimi au le a fia mai ike viso, e te tau ona tātou sa hauni i le amiumu. I le amio ma le wha, i le amio ma o le wha, o le tātou ola ina o le amio tonu o le atua, o le tātou ola ina o se o langa le lei, o le tātou tau whimau i le ana wa onga, o le tātou ola ina o lona whina ngalo o tangata, o lo le awala lea e afua mai ai. E afua mai ai o na tātou titilo, e le mawhai e se mea. Nā langa ave ese le atua noa, i ona ma, lota manona whanau, pa wai tangata, e ino le mela e whai tonu. Pa wai o tangata e le ola ina mano ma le mano o tangata o whita wa i o lato o whaatino e le angasala. E o ia noa malona awai. Pa wai o tangata e le ola e le i tau e mua. Na ono sa i tau e mua le whai. Ai le ango i ai aisea. Na lato ta ofi mau le whina ngalo le atua. A maila o ele nea uri. O le wha manatu tele na. O le vanga longa wha le tala lea. O lo wha manatu mai. O le lapata i Yesu. Sa walo i wa wha manatu le Yesu le mena. O le pata i atu Yesu le mea. I le laf. A Yesu ina ia la fwa i mea le laulangi. O loo wha tauina ile tele o tangata i aso uma. A ia wha penana ia ta pena. Masauni la tau i lona toia fia mai. O le vanga luna wha, ua mai e Yesu le lapata inga. Mai e wha manatu ai. I le whaipunga e lua lima a luono ma le luono o lo wha pena na wha manatu mai e. O lo toe wha manatu le whaipuna e luono. Le wha matalanga ngā taulu. Mai pei ona whai a fo i ona aso. O noe wha pia lava ona whai i ona aso le atali o le tangata. O ila le luono e o le tolu lima, o loo wha manatu mai, ua sau noa Yesu le mea tau le lapatai. Ua lapatai mai e, ua mai le lapatai inga, o matangi malolosi o le afia ini usila, o mafuie, o loolonga, o le afia ai le sipitonu maulalo o kaleistete, tulanga wha pena, o ila, ua lapatai e lo Yesu i. Whai mai ai o le aso na mai, o wha manatu pei o na whaia fo i o na aso no whapea lava o na whaia i o na aso le atali o le tangata longo winga. O mea na tutupu i e toi a mai e se o onga e wha manatu i a tātou a o tātou iai le taimi nei. A o tātou iai le taimi nei. Ango toi wha manatu i e sui tā pena sa hauni ma tātou mataala. O lona toi fio mai o se mea o le a tupu whafua sei mai pe a whai e sau o ia o le ale aia se a wanoa lona lua o nisi o le a vea whaatasi mai a o nisi foi o le a tu ua whape nana ve ese mai nātou mai le neila o langi o tātou iai. O le tātou te sauni atu tātou te o ese e le o se mea tu maula unofo i le larolangi ni nei. E iai le taimi ma le aso wa ato whaina e re pokalame tu pito le atua i lona fina ngalo i lana o onga pe ona iai le vaenga pe no wheatu le vaenga nei o le tusi
a luka fai pule lus fulu tolu fitu o lo toi fa manatu ai lau tape nanga mafua lua momoa o ina ia tātou whaalongo li liwa se tātou whaalongo ia onga se tamu whai ina ia tātou iknoa ina le a onga se le e mai a ia tātou tāu fi mau le upu moni ua o mai tātou lalanga ngā lenga whaatonu Yesu au wharisaio ia malantou wa onga na watu malantou tau tala i Yesu e whai loa i mō tangata ne ua yaila la tau tonunga aisea langa ole aso le ali e leo se mea whai ngofie le ana ia toi wha manatu mai e whai loa mai ole toi fia mai ole toi fia mai ole ali pole atari o tangata o se mea tupu whafose e le mawhai lava se tangata o na ia whape na ia sua ina e o mai le so po ai tangata ole professor e na te le mawhai lava na ia wa ili mai su ele mele na o le atua lava na te mawaina e mele le vaenga nga o le whamanatu na le whiau le neia fiafi o lo toi whamanatu o lona toi fia mai o se mea o le a tupu whafose mai a whai e le sau nie tātou a whai tātou te le tū mau pe a whai tātou te pisi pea o tātou siketo lea taimi ma lea taimi i mea uma o le larolangi e le whapeo veatu pokalame lea o awa ana pisi nisi a o le mea le whamanatu o le fionga le atua ia tātou vanga longa whanga o le whamanatu nga wa toi o le reminder nga o le fionga le atua mō tātou uma toi manatu toi tō manatu i le nei taimi nanga le tala tuspa ia o aso ele manatu natu mai te le manatu natu ai tupu le mena wangala ia tolu o lo i tonu o le vanga longa whalanga o lo wha manatu mai ei se fe au e toi whafangu wai tātou mua fe mai o le mea o le tino o mea o le tino nei o lo tala noi mai o te mana o iai manga lue manos ia maua o mea uma o te va ai iai e moni o mea eleva aia wa na o ni manatu mani miti o le mafaufauga me vaegaga e tonu i le vaegalonga whaanga le whaamanatu Yesu o le memomo o lo tala noa o mea o le tino o manatu o le tino o mea whaapena ona tātou le ave tātou tele o ngā lua tele ai pele e si tātou malosi anga tele lava tātou te ngā lua le melea ina ia whaamautu ina ia te tātou whai mai ia i le vaenga muamuanga o manatunga tonu i le vaenga wha. Whai mai ai ia maua o mea uma o te vaai iai e moni o mea e lewa aia ua na o ni manatu mani miti. Vai ele mea ua whapena ona o iai le langona o le whaamanatu na le vaenga longa wha. Le tonga tangata whalelenga te le tari tonu ina lava ia le fe au o le tala le lei o lo o moli atu i le toia fia mai o le ali. Ma lana tari tonunga le iai e na te fia mai ai le tari tonu iai langa ia whaatustusanga whamei ua na o ni manatu whamei ua na o ni manatu ia mani miti fo ia whape na ona iai le mea le tala no atu ai. O le mafua angala lea e o ile whanu whafua se i tangata. Ona fo ele o iai se tā ua ia te ia. Ona fo ele se tā penanga. Ona fo ele o iai ia te ia le sauni uninga e ala ia fionga le atua le whaamanatu i le aso mo le aso. Leanga o lona mananga te whapena na ia una ia o tātou loto intervene te toni a tātou na te au mai ai e o tātou wanganga. Whaalongo atu i le mele tala noa i le fionga le atua. Wahenga longa lua taito o tasi o te ngā lue malosi mo au. Mai ete ngā lue malosi mo oe. E mawhai ona o whaia a tonu e te le mawhaia o lo u whaafitauri le nā ae le o au. Wai mau mai. Mea lona lua o lo tala noa i ngā lea fionga lea tua. O lo au mai le vanga longa lua. Ta ito o tasi. Longa winga e te tau i a te au. Whaamatala o te ngā lue malosi mo au. O au ai a le tala noa i a te au. Maila ia, mai ete ngā lue malosi mo oe. E mawhai ona o whaia a tonu e te le mawhai
o lo whaafita uri le nā ai le oa. Ai le oa. O le tala noa i le tangata to tasi. I ona winga, i ona vaivainga, i ona manatu, i ona tūlanga lo iai. E ta taua ona e malama oe ia te oe lava le leilo wiloa. Lava le leilo malama i lau mele te ngalue ai. Ia mawhai ona e maua mai le ata atoa o le mele te ngalue ngai ai. O lo walu le lotu, le haranga mafunga e lotu. E le ave tātou le lotu le ole whaavau. E alanga e alu le lotu wa e iloa. O le awala wa e ngofua e ma e whaataua. O i e maua ile so o tanga oe. Ma le awa onga le whina ngalo le atua. E whaatupu e lou whaatua tua. Ona e mawala ia. O le malama anga lea. O lo whaapenana nau ilo lotu. E winga ilo na fio mai. A wai whaamatala i le lotu. E o mai le lotu. E le ngata le lotu. A o lo whai taula na fionga. O na whai maila venga longa lua. O lau nā mata whaioi. Leva. O le mea nai te tau o nā. Malosi o lo whaafi taulu i na. A e le o ha longa winga. O le whaafi taulu o tangata. O lona le nau e sa ili mai ia. Whaapenana su o lale mele sau noa mai la fionga le atua. O lale mele te alu e le lotu la sa. Penga ngai whaatau nuu le lotu la sa. Ai te le malamlama i le lotu. Pena whatu, e le avea tātou le lotu leo le whaavau. O le lotu e avea tātou tā pena ai, saunia ai. E whaapena o na tātou te whaatino ailo tātou whaatuatua. I au ngā wenga te whaia le ngata i le lotu la sa. O aso le vai aso. O lo tala no le vai ngalunga tolu. Masalo salo. So se mea o te le tonu iai. E le mawhai o na tāua. O mea o ma tāua e loa e mawhai o na o wiloa. E se le manga ia. O le vai ngalunga tolu le na. O lo tala noa i lo ua masalo salonga. O lo whamatala whaapea. So se mea o te tonu iai. E le mawhai o na tāua ia tea. E whaanonga iai. So se mea o te le tonu iai. E le tāua ia tea. Whai maila ia. O mea uma tāua e tāua e loa e mawhai o na owi loa. O mea uma tāua ma owi loa. E tāua, o mea uma tāua e ta. E au o na owi loa ina. Aisea, o lo o ina na au le mea na. A whai e tāua ia ta ule upo le atua leo te whai tau ina. O le mea la lea o ina. O te loa aile unga o le tangata. Ma le wha moe o le tangata. Ma le mea o iai. Pe a whai le na. O te loa wha mauti noa ina. Le ala ngā lenga wha tāua le vaenga ngā lona wha. O lo o tala noa ila fionga le atua. E tā wala e tusa ma le ngā luenga mana o lo tātou ali. E ala ilona mana ngā lue. O lo tātou ngā lue. O i lātou e iai nei winga. E mawhai o na puipuia i lātou lava. Ai ole a ave seina le taulanga wha le nganga. Le a ave seina lo le tūlanga wha le nganga. O lato uma o iai ia la ngona whapea. E whapea na whamaina e mawhai o na puipuia i la tau lava. Ai ole a avesea ai lo lato tūlanga whaleanganga ma lo lato loaina o le atua ma le malos anga o lo na mana. E whaatau nuu ai ni mea o lo iai moe mitinga. O le mawhai o na whai mea na. E le mawhai o na tātou loa, le mawhai o na whatinoa pe au noa ma le whina ngalo le atua. O langa ia tausia pea lau tau tinonga ia ke wiso i lau malosi a toa o na isauni lea e te lua whelua i maia pe a toia fia mai. Ina ia tali le fesili, ina ia whaamanatu le nawanga tāua pe a whai te tausia. Malole i le memun muri. O le fesili nei e ngalwha i pa tosu malua, a tosu mafitu, whai mai. Ina ia tali le fesilia le au so, na si i mai ei e Yesu se whata oto masani, o le wha potopotoina o manulele o lona winga, e lata mai se tino uoti, e whape nā foi o le tasi whailonga o le winga, a tonu e le tāua, ai tele whailonga, e tutupu ua lata mai, nea fio whaalua mai o le ari. O le whamatalanga le whaipuna e tosu mawhitu. Na ia i ngare fesili, o lo te fesilia i ngale so maia lato a maia se fesili fa pema lato fa pema e ia Yesu o lata mai a te ia o fa pema mai leri e po fea e fai ei o fe tale ia tu ia te lato o le mea e tino
e o whanga iai ia a eto. Kangolo Yesu wha amalamlama. Kangolo Yesu wha amalamlama. Wha mangala e tusa male tūlanga le mata upule nei ori. E au ona tātou wha mai aia. Whetana mai Yesu i ngai ngani mata e lufu wha lufu walu su fitu tau fitu. Po o whea lava e iai le tino po le tino oti. E wha apota poto ia eto ia me masani lava. Poto ia eto. O loo whaasino i Yesu i le siitia ina o le tino, wha le tino maua ia whetalai mai fo. Po o whea lava e te iai o lou tino o nā whaapota e a heto. La le winga na whamatalanga. O lou tino nā lea, whapena na whamanatu. Longo winga, o lou tino o le tala noa i lo tātou iai, ma lo tātou tilo. O lo tātou iai la le mele, ma le tino o le tala noa i, o se whamanatu tele na. Longo winga, e whai loia te oi, e le aise sa whanga le tino nei, pe a whai tātou tino nofo pe i le tino nei, ma o tātou wola ina le tino nei, o le ato le sitia ina, ma le whanga o manu lungo tino tangata oti, e whai loa ai, ua le aise wha moe moe o tangata. A o le tino le e oti, o le tino le e le aunga, o le tino le e wha matia i le haso. A o lona mana lea tātou ti tala noa ai, na te toi wha fo isia le tino fo. E le aso lona toe fia mai, e wha fo wina ai tātou, a vea i oe matangata fo. Wha meila ia, Yesu, a whai wha pia nana e wha mautu ina, o ia o le atli i manu malo e te tū mauma e wha tua. E iwe na oti, ai ola pia talale Yesu na whai ia Marita Maria. Ia e loa, ia e tari tonu mai, tangata ola umafoi, wha pia na o na oti, e wha tua, e iwa na oti, ai ola pia. O lou tino lea tātu te tino e nei, e ele taimi e wha pia na o whangai manu. A o lou tangata le lo te tonu, o le tangata le alo tala no Yesu, e ao ona si itia, i le aso ngata anga o leali, le aso leali na te ave ai oe. O lona lea mana na te whaafowina, o lona lea mana na te amaya ya te oe le tino whaaleanganga. Na te suia pe a whai o mai le aso o lo tu mau oe i le o onga. Lo e tawhi mau i ana upu, i ana forforanga, i ana saunuanga, i ana whetalainga. La langa nga whai lo kala a Yesu ya Maria Marita. Marita, ia e whaatua mai, e iu tangata ola umalawa e whaatua mai, e iu wana oti, ai ola pia. Whesili rola u so o whē kupuai, me Yesu ole mea ki kiro kuai, e o whanga i aeko, ia o tino tangata oti na. Tātou tilo iai, o umana fola mai le whionga le atua, le aso ma le taimi. E mai o nā aso e whapea nā o mai e manu whelele i tu e whia le laulangi i le whainga ai tele. O le tala noa i tino tangata oti pea o le aso munmuri. Pea o le aso munmuri longo winga. E le ai se wha moe o se tangata e whapea nana sa o le manuia. Pea a whai e le ai so tātou taimi e tali tonu ma whātua e ale na upu o tātou whalongo ai sau nia i tātou. O le aso le alia sau e lei loa se tasi as fio mai. O le tāua le sau wa iei lau tāpenanga. E lato mantalia o ia whātua lo sofana ia vatolina manuia. A o i lato umo e na whātua ma tali tonu ia te ia whai mai. E tāpena. E ola tāpena, e ola sau liuni. Nei lau langi wa tātou iei. E le toi tau whamatala ina le me uo o iei. Tele o le ngau sa, tele lave wa iei. Whainga tā, e o lawa o tātou a inga, o lo whapea nā ona tutupu mai ei te lo whawhitauri. Ai le mawhai ona ngalo, le mawhai ona tātou solo muri ei, nanga whaimaile langa whionga, whaimaile tala tuspa ia tātou tusi langa whaitau, o le na te whamaulo na ola ona o ia, e te toi maua, a o le whapea nā ona le whamaulo na ola, a tātou tala noa loi na vaenga, longo winga, e te lelo na whamatalanga. E te tau na alu lau taimi mo le ali mo lona fina ngalu. E te tau na alu lau taimi e te tau sia ime le lei. E te ola ai le ola mi o tonu. E te ola se olanga mama. E te ola se olanga alofa. E te ola se olanga whapenana. A vea o se tangata e tausi le fina ngalu le atua. Ona a vea le o se tangata manuia fio mai fo i le li. Ia.
o lo o manuia lau tāpenanga. Whawhena e tūma, e auna e tāpena i le upo le atua. Ola ina le ola, whale ranga, ola le olanga mea tonu, ola se oranga mama, ola se olanga e whapena o na fia mai ai le atua mo oi maa. O le fionga lea, o le upu le mo i tātou le neo uri, ia whapena na whalau tele lo na nganga mo i tātou, e tusa malona fina ngalo pe ona tātou whalongolongo ai, whamani e tele le atua na i tātou paanga, whamani atu le atua tūte ma whaiva o tutoe, ia i leanga le leo le li nei auri, ia whapena na whamaloi lau te talo whaafitai, talo neuri ia vi ia le li, ona o lona fina ngalo, wanu e tele lava, leanga i atu whamanga nei aso, ia whapena na taito lua pelo na mana, mo i tātou, au mga luenga o tutoe, ono Yesu. Amen. Tatu whai use talo. Lo mātou tamai o le langi. Whaafetai ma vi ia lau fio. Mātou toi mo moria i lau fio. Le loto whamau lalu. Ia tu mau i oluma le vi inga. Tu mau lau fio le whaafetai. Ma le whaamanu i lau i oluma. Ono le nea uli lo mātou tamai. Ono lau upu awane ia te mātou. Manuia la o ona lo tuche tau ave wale le ali e masini mo le fale le ina o le pokalame manuia la o ona whaatonu le au whainga aluenga au tau wā mai o e sa maua le ava noe whalongolongo la upu toi whamanatu ta pena ina i mātou whaatasi manatau mātou te iai le li e le manuia wa e saunia pe a whai mātou te sauni oni ma ta pena i lo lava mana whai wāvenga i o mātou o langa e atangia ai fo i le vi inga matu maula o fia le neo uli, alo whangia tiute ma whaiva o tutoe, tai ala lo wanganga, whaia mea uma lo vi inga, ono Yesu o matu o nevan awa tuene, amene ma amene. Ia, so i fuma e manuia le neo uli, alo whangia le atua tiute o tutoe, mene.